Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Šta ima ljudi, kako ste dobro? Evo jedna noćna vožnja. Gnijezda. Počelo je da nam cvjeta, kao što vidite. Cvjeta nam ovo drveće, fino. Ima 7 sati i 51 minut. Nije se još smrklo. Idemo lagano u parkić. Tako ljudi, idemo sad kroz ovaj tunel. Malo ćemo da časkamo šta ima novo kod mene, ili ti kod nas u Amerikama. Vidite ove patke ovdje jede. Ljudi, kao što vidite, ne snimam toliko baš često. Nemam vremena, iskreno da vam budem. Malo sam se i zasitio od snimanja, malo pravimo pauzu. Ali snimat ćemo, nećemo znači gas kanal, nikad. Mislim, nikad ne reci nikad, ali nemam u planu da ga gasim. Ovo je znak od ovoga našeg grada, ovo crveno ovdje. Nema nikoga. Nikoga, mada je 8 sati, skoro. Ne šeta niko. Ali nije hladno, kao što vidite ja sam u šorcu. Evo ovdje ima za djecu da se igraju. Aj kad se vratimo, hajde. Pa čekaj kad se vratimo, mrak je, da snimim video, dude. Kao što vidite, počelo nam je cvjetat. Ima neki 70 Farahajta na polju. Sad vi sve tu prevete koliko je to u Celzijusu, nemam pojma. Šta ima novo kod nas u Amerikama? Pa ima ljudi, svašta se dešava. Poskuplo nam je gorivo, sve nam poskupljuje. Mi se pripremamo za tamo još 3 mjeseca, pa ako Bog da idemo malo na Balkan, da posjetimo svoje. Sreća na vrijeme smo kupili karte, zato što, mislim, nemam pojma, ali sam čuo da su sad skuplji kao karte, tako kažu. Pošto je gorivo nam poskupilo. Čekajte da prođemo ovoga crnju. Skuplje nam je gorivo, pa su nam i karte poskupile. Tako kažu, tako sam čuo, avionske. Eto, mi smo uzeli na vrijeme, ja sam uzeo to odmah kad smo uzeli? Glavno smo uzeli na vrijeme, mada i tad nisu bile nešto jeftine, pošto smo uzeli direkt za Beograd, znači, letimo sa Air Serbia, tako da, a sad mogu mi koliko su. Kao što sam rekao, sve nam je poskupilo, ova dešavanja, gorivo, hrana, ne ide na dobro. Evo vidite lijepog cuke. Ne ide na dobro ljudi. Ajde prođite. Max, stop. Imamo, poveli smo, Max, poveli smo našeg tigra, zvanog Max. Njega ste već upoznali. Šta prdekana, ajmo vamo da prođemo. Ljudi, ovo će biti fino sada kad sve procvjeta. Dolaze nam lijepi dan. Još sjedi ovdje, ha? A? Evo, pustili su fontanu. Dolaze nam lijepi dan i sve će lijepo da procvjeta, da bude fino. Lijepo je ljudi kad je lijepo vrijeme, nego kad je hladno, onda samo u kući se zabiji, odaj po prodancama, odaj po molovima i to je to. Ovako kad je lijepo vrijeme, mi volimo otići u prirodu malo, evo ovako opušta. Moram vam doći jednom snimiti ovo unutra, tamo botanički vrt. Vidite ljudi ovdje hrane patke, guske, uživaju. Ajde proćemo malo ovdje. Mada se ovaj park snimao nekoliko puta, ali šta da vam radim ljudi? Gdje si Jaro? Jaro još slika. To je moj kontent.
život u Americi. Ne mogu ja, nisam ja neki sada turista da putujem po svijetu. Ko hoće ne gleda, ko neće naći što mu odgovara. To je to. Ajde proćemo ovdje. Vidite ova pupak izvadila. Izvadila pupak, druže moj. Pa ako već imaš stomak ko ja, štaš ga vat onda. Sakrij to. Trn, 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 trn. Hoćemo lijevo ili desno, Verci? Aj vam. Da imamo ove labudove. Labudovi. Labudovi. I koliki je labud. O, dva ima. Dva ima ljudi. Au, čekaj nek prođe. Ajde siđi, Natalija. Pa ćemo tam skuter dići. Prođemo, ajde. No, bojim se. Da imamo labudove. Treba ste ponijeti onoga hljeba. Ajde. Dođi aj ti, ranimo. Dođi aj ti. To je labud, nema se šta bojan labuda, Mićo. To je labud. Recimo, haj. A? Je sladak? Ja, bijel, skroz. A vidi, zna da pliva. A? Stavi kapu fino, tu, kaci. Ja. Nismo ponijeli hljeba, evo Natalija sad stala ovdje. Inače, ona ne smiješ da hraniš hljebom, ovdje piše, ali ljudi daju. Ovo vam bude ona ptica što vas pljuje. Koju? A? Idem možda koju. Kak se on zove? Ne znam. Ona pljuje. Wow. Koliko ima ptica. Ajde dozadi, sjedi, lakše ti je. Ajde. Sjedi dozadi. Nema riba, nema. Ajde. Inače, pusti ribe ovdje, ali sad i nema. Vidiš li jednu Vercu? Onda, jel? No, viš da pomiče se. Ja, ona ti ide tamo. Ma ja. Ne znam ljudi kako ćete vidjeti sa ovom kamerom sad, pošto je mrak. Ali jebi ga, to je to. Fuš, ja se ovo dvoje napušli. Stismo mi po gasu, ajde. Šta su upali da bude romantično. Inače, ovdje vam bude ovako, tako. Koji dan ono bude, Natalija? Koji dan bude ovdje, ono tako si... Taco Tuesday. Taco Tuesday. Sad ima tamo, ono vidite, ali ne radi sad. Pa da imate Taco Thursday. A, Da imate Taco Thursday. Taco Thursday? Yeah. What is that Taco Thursday? They're on the sidewalk. I made it to the red car first. Evo tebi kaže. Šta je rekla? I make red card. Nisam čuo dobro. Ona je došla red car. Car ili card? Car. A, vidjela car. Možeš čuti? Slabo. Ovdje mi je malo ljepše, toplije. Ok, ljudi. Idemo malo još gore, se provozamo. Uživajte u ovom pogledu
Ne znam kakav će nam biti snimak, nadam se da će biti okej. Tako, gdje sam šta sam pričao, ne mogu se sjetim. Ja, sve nam je poskupilo, mi se spremamo tamo laganini, ako Bog da. Mislili smo otići još jednom prije nego što odemo tamo malo na Floridu, pa ćemo vidjeti to da uklopimo nekako, da uzmemo jednu sedmicu dana, bit ćemo. Mada i tam planiram kad odem da obiđem, bit ćemo gdje ćemo, na koje more ćemo. Kod nas na Balkanu, da mi ne ispadne telefon, čeri. I tako, ljudi. Osjeti se i kod nas ovdje što se dešava tam na Bliskom istoku. Nećemo sada spominjemo. Vidite ovo, ljudi. Ovo su ovi kao neki suveniri, vidite. Napravljeni od kamena. Čekaj da snimim verziju. Vidite. Ovo su neki kao, šta ja znam, iz kojeg vijeka. Ali su dobro napravile, Natalija. 1, 2, 3, 4 ima. Okej. Ajmo. Tigar Max laje. Čiji vidi nekog drugog čuka odmah laje. Inače ne boji se veći kerova Max. A neće on ovo gledati, ovo je malo. Planirao sam da kupim ja ovakvog. Samo ljudi neki dan kad smo se vozali, čova se razbio sa ovakvog jednog velikog, jebote, život. Mi smo odmah zvali hitnu, došla je hitna tu, dobro je se razbio, znači. Tako da me malo strah, bolje mi je ovako malo voziti. Ano ga čova uživa tam na čamcu. Evo, ovo vam je džim s lijeve strane. Drži se, čeri. Ano ga crku, cuko jebote koliko. Max se za čim vidi nekog cuko odmah laje. Vidite, ljudi, imam i svjetlo ovdje ovako. O, na sirena. Ovako sam mogu da upalim svjetlo. Ali nećemo, ajde. Djevojčica se prepala. Tako, ljudi, eto. Malo noćno druženje sa nama. YouTube mi kaže snimaj nešto 10-15 minuta. Ništa previše. Tako mi YouTube preporučuje. A i kad bude neki ideja, snimat ćemo, ljudi. Evo, ljudi, stali smo malo da odmorimo. Natalija, hoćeš se javiti? Dođi, javi se, pozdrav moje gledalci. Zašto? Joj, ja se raščupala, nisi napravila frizuru. Ajde, javite se. Recite hello. Ništa, ljudi, malo smo stali da odmorimo. Nadam se uživali sa nama u jednoj noćnoj vožnici. Pa ćemo snimiti ovako nešto kad budemo imali vremena i kad bude naletla neka ideja. Eto, ovo je bio neki kratak video ovako s nama malo da se provozate. Mi sad ćemo malo odmoriti pa ćemo se vratiti do auta. Što je dobro što ovi skuteri mogu u auto da stanu, znači. Evo sad ću da vam pokažem kolika je veličina. Čekaj, Natalija, čuvaj, pokažem. Vidite koliki su oni. Mogu evo ga Mekso, vidite gdje smo Mekso stavili s nama. Mogu da stanu, imamo i svjetla, vidite, sve imamo. Čekaj, ja sam to ugasio. Evo vidite, imamo i svjetla, vidite, sve imamo. Tako da možemo da stavimo i auto i tako kad odemo negdje, izvadimo skutere i provozamo se. Ljudi, ništa, eto, ja vas pozdravljam do nekog sljedećeg videa, pa se vidimo. Ćao!